Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian ka jingyay ap kmi lenti lakatu ka nebenai ka senjuk Pynïalehkai jong ka Shillong Sports Association kalarai ban Sdang no ya ka Shillong Premier League arja arpolai nadu arpo Tarik ubnai leber arja arpo saw ha first ground ne SSA Stadium ka bahapulo Shillong. Kani karai kalawan hadian ka jingyalang ka ba Arsian buat ki pratali ki club ka balalong haka khandai Tarik uleber arja arpo saw haslam trekam jong kani ka senjuk namar ka jingling kot kapor ka SSA kalarai baya ke SPL arja arpolai en Pynïalehkai ano tang yakawat ke maningkong ne first leg kumba jupenlong haki ayom ke baladep ban an don ki kenhun ki ban syak penhiar kerdan de kumta hak SPL arja arposaw kin don no hadu shipotali ki kenhun ki sautali ki kenhun ki banwan haki kerdan ki bahakli kin yo rung syaka semi final hakani ka singi Sdang kanong thamai kan yakhun ningkong persya ya karang Dajet United Football Club kaladu hakani ka lempung kan yo pdang ya ka khusnam pisa ka balailak tingka bat kabawan baar kan yo iway point sanlak tingka ki pratali ki kenhun ki bane shimenta hak SPL arja arposaw kilong kamaulai Sports Club kumju karang Dajet United ka balong kaladu hak Meghalaya State League ka Shillong Lajong Langsning Football Club Ranti SC Nangkiu Irat SC ringkat ki kenhun banangkiu kerdan thamai kata ka saumer bat kanong thamai. This make information have by day berka football hanya Shillong tengah player ni dapat itu semua high view pelayan dia mata sini harga bang idang sudah mensiong di meeting mentan bagi klub friendly klub jong ke super division hadir SPL hadir kini keren bersani bah bagi klub nilai poi syakarai khabar la kumno ngila Sdang ya ka tournament bijungi hak Tarik mentau benar kata kene kau karai Bandung kong do but ya kene ka tournament anyele no hak single leg ko magi julong mensuat double leg namar bak nagajing lengkot jong kapor time constraint yang bangingim lah ban leg double leg namar ba ya kene ka ju ka tournament ngin Sdang biang haubalai Agos mentau tsunami nang tapade hak bede begini ka a single leg South League top team could qualify for the semi-final and two will go for the final. And the most important decision that we have taken manamada ke jumplongkot je kapor akin ki Arsenal melalek no ngilasim karai ba kanum don ke relegation mentau Arsenal kan sa kamagalong ba nginyo bon team support team hak next SPL bijungi hakani ka rairu na sha ki lone player begini le hakani ka league umnei su kumarai miswa gala belas connect mentah hakani ka league ba don league basang isha begini le hakani league mingkong hi le kendo hi ka dong thmai rang Dajet bar kendo nangkiu bat saumer balai lajong bat langsing masau renti mulai Tadi kanong mesinnya punya pelong jami. hamong meski mari palai religious lah meski instan arsitek ni personally lailak asil arsitek Kani kadang menjerai kene kamjui kemarin kinon ki individual trophy so bafna best player next time saya songi kompetisi dong man of the match. thanks